pat khat lai chun Pakistan airport a khun India flag khat aning kita in ati le Pakistan airport a chu India flag kita thei ham EPIJEH a hi lo le iti laya anata oham ti dunia hin sei diu hi Pakistan International Airlines te hui kung lin lo chakhat hi Godar airport a kun lengdo dingin aum tan nidang phat dang banga chu hi chi hui kung chu angai na a leng le ji khara hin hi jong le hi chinita chu Pakistan authorities hodinga boina ahung hlunding chu an he phapo win hi aji chu hi chi hui kung sunga chu hijack bolding mi thum hi anajaw kha hi a hi le chomlo ka in gang ta in hui kung chu hijack ki bol a hi ti thu chu ahunging do tan hi ti chun ahung hlungding nidan khat le ni ka chu Pakistan International Airline PIA hui kung 544 chu national le international media ho a headline hung hiding in ahung ta na hi he chi thil su nia ko na ahung hlungding ni thumni hile Pakistan gam hin ama sa pendinga nuclear test a bol diu a hi in hizong le hi PIA hui kung 544 hin ahung hlungding nidan ka izat hampi chu ha satna ichan hampi ana hlut pi in alona ji amlo phan in Pakistan chu anup le ada thu umlo in India flag anadop sa loi ne hi a hi le hi chini chu 1998 kum 25 May ni tha alam a hi in Pakistan International Airlines a hi lo le PIA hui kung 544 chu Balochistan a tarbat kopia kun ana leng do in Godar International Airport a anaking ai na hi hi chi hui kung chu Fokker F-27 aircraft PIA 10 anamanu chu hi in Godar Airport a chu minute somni ka sungding bo anaking apa hi hi chun passenger mi thum akum hlaun passenger ahung to be aumin hi a hi le tun hui kung sunga chun agom gomin passenger mi somni le sagi le crew member mi nga a hitawin passenger tha ahung kal do zo chun hui kung chun nidan nga le minute nga in akipat do kitan azo nading pi pen a final destination Karachi International Airport chu nidan ka khat masang 6:55 a hlungte the ngai ding a hi le Godar Airport a akipat do akun chun minute hlom cha bo a china la in he chun mi khat chu ading do in hui kung tol ho nalam chu a hin zun ta na hi asunga hostess ho chun kham tango un hi chong le he chimi pa chun ama ho chu ason do in hui kung tol te ni to na sung chu analu do pai ngal ta na hi a hi le hi chilaya ega het bediwa poimo khat cha hi le hi PIA hui kung 544 a thil su hi 28 May 1998 a Pakistanin ama sa pendinga nuclear test abol ni diu masang ni thumnia anasu ahin hmi pa chu namphu in hui kung tol ho na room achun alunin amei thal cha sat do in hui kung tol pa chu agi pum chun hi chi hui kung hi hijack ki bola hetai ti in asai pi na hi Pakistan te hin May 28 1990 ni huwa hi Pakistan gama denga ama sa pen nuclear test chu Balochistan province a Chagai district sunga thingthang gama chu anabol diu ahin hichi test chu Chagai 1 tin Pakistan ten anamin sa ona hi hichini khu chu Pakistan khangtu sima dinga poimo ma jeng khara hi aji chu India in hichi thasung ma thabul lama chu India adinga ani vei channa nuclear test Pokhran 2 kiti chu anabol do hitan hija chu vanoi mit mudinga chu Pakistan chu nuclear lam kite na chu kum somni leli lam nukha do hitan aji chu India in nuclear test ma sapen Pokhran 1 chu 1974 kuma anabol do hitai hichi hi a nuclear test ma sapenu ki bol do masanga hi Pakistan hin ahin suboi theding ima anadei lo hi lo hi ahin la deium lo ta in hichi akichat pen na chu anaso kitta na hi ahile hui kong sunga passenger ho taunala machun hijackers ho mini amna lain hui kong tolpa akhut noi wa aum tai ti het chit han phanin ataw namun hona kon ahung ding do honin passenger ho chu meithel to sutu in hostess in anei pai han ta na hi hijackers ho chun mi pi ho chu agi dim demun adei lo bango thil khat abol da uzong le hichi hui kong chu boma asu pu jeng diu a hi tin agi u na hi hichi bom chu hijackers ho khat chun ata sa ake pu hin mi ho chun thil su chu kichi ta a he thim sangu chun hui kong tol pa chun passenger ho heading in thupun a hin bolin hui kong chu hijack ki bol a hi ti chu a hin phochin nga le na hi hichi hui kong PIA PK544 a crew member ho chu pilot pa captain Uzar Khan a hin co-pilot first officer pa chu Muhammad Faisal chule
air hostess mi ni Khalida Afrida le Asma Irani te ni to ground engineer Sajid Chaudhry hi chang hi a hi vin hi hijackers mi thum ho chu lekha hello hi lewa kilomin abonun server kames akivonun amho chu turbat akon hungkal a hi ji uchun Balochistan province akon hi vinte ti chu ta san na lien ta au min hi a hi le chi hijackers ho chun adimanu chu ipimong mong hi ding ham ti chu do na khana hi Balochistan province ki ti hi Pakistan adinga province lin pen agam thanglam kaya ahin British te vai hom laya ko na chun hichimuna tribe izat ham hin chamthlat anadel wa gamtum anangi epanoi hitai ahin la 1947 kumin India le Pakistan ki khenna ahung umtan hiti chun Balochistan chu Pakistan province khanin ahung ki phong do ta na hi hicha ko na chu hichi Balochistan a tribe izat ham khan hi Pakistan government daudala hongpangjing wa Balochistan gamsunga resource ho government in adeidana aman ho hi anadei lo hi lo hi hichi Pakistan nuclear test ma sapen May 28 a ki bolding jong chu Balochistan gamsunga Chagai district sunga boldo dinga ki gung hi report a ki mudung zuin hichi nuclear test chu a boldo wa a hile agam avela cheng mi ho chun thogimna nasata atu theo a hi dan kicha na aneyun hichi ji a chu hichi ki bolding de lo ji a chu athu u akiza pi theina diwa balok gam thing noi ho chun hichi PIA huikong 544 chu nuclear test ki bol ne ding ni thum masanga hijack ana bolo hi cockpit lama chun hijackers ho chun captain Uzair Khan komchun huikong chu Karachi lama apui lo ding India capital New Delhi zo a atol lu din athu pi na hi ahile hijackers ho chun hichi demand chu EPIJEH abolham itile amho gela chu India gama len lut a athu chu wanoi pumpi het sa ding agu nu hiding hi amho chu Pakistan government to kitu lowa ki daudal a hi ji uchun India gam sunga chu munong khatbe amu te diu chu kine mo hi hichi to ki bang thim khat hi achi sa kum nga masang chun jong anasu in 1993 kum chun Indian huikong flight 439 chu Delhi akon Madras analen na achun sikmi truck driver khat hin achang se in huikong chu hijack ana bolin hi hia chun huikong tol pa chu a huikong chu Pakistana Lahore International Airport lama apui din thu ana pi in hizong le Pakistan ATC lama kon phalna amu lo zeun Amritsar lamza in anaking atan hia chun hijackers pa chun akipi la masang chun press conference ana bolin athil demand le ipitu ba bolham ti ho ana sei ne hi hichita bang mama achu hichi balok hijackers hojong hin plan ananei wa hi hichi PIA flight 544 a captain pa chu namphu in methal to asutun India gamlama alen wa New Delhi a akinga diu a hidan thu chu passenger ho chu asai pi sai na hi a hile huikong tol captain pa chun ngu thima huikong transponder chu hijack muna ana set lam chu hijackers ho chun an head up pu na hi hichi chun ground lama staff ho chu thu api a ahui kongu chu hijack ki bola hi ti chu ana het sa ma sa hi PIA flight 544 chu Karachi ahin kho khelin India Pakistan gamgi lam ahin nai tul tan hichilai ta achun huikong tol pa chun hijackers ho ko ma chun asain hichi huikong neo F-27 aircraft mai ahi in hiji chun New Delhi chan kilometer sang le zakhat lam hill direct a kingalo hira thunading thau anei zo loading ahi ati nahi hiji acha huikong chu hoila ham khana thau thunbe dinga akinga angai te ding ahi ati nahi huikong tol pa chun Gujarat a Karachi airport a kon kilometer zathuma gamla Burj airport a aking adiu pha sa dan jong asai pi nahi le hijackers ho jong cha nom tawe nahi hiji chun huikong tol pa jong chun Burj airport a control tower ho a contact in akinga na thei divin phalna aga thum tan hi hichilaya captain pahin ata ase hipun hijackers ho cha analungla a trick anabol pi zo hi in aji chu captain pa chun Burj airport ho hilowa Pakistana Hyderabad airport ho zo ana contact zo hi Pakistan sunga airport ho zo si chu thu akipi in flight 544 chu hijack ki bol hi chu anaki he sa masatan hiji chun Hyderabad airport a control tower a ho jong chu kigingsa ana gamo ai tai hicha authority ho chu Burj airport ho danin akilemun captain pa chu akinga ana theding aphal pi ta ben hi ahile echi phat chu zan ana hita in Hyderabad sung si chu echi hijack ki bol huikong chu ahongkinga ading ji chun state of emergency ani ki phung do ta na hi hicha aboina lin pen cha hile
hichi hijackers ho chun akinga naw chu India gamsung Burj airport an hi sa na layo na hi airport authority ho chu thu apivin a airport o aki het na thei min le imama ho zo si chu ala do divin thu akipetan terminara Hyderabad tia ki ji jong chu akisel mangtan hi airport sunga signboard zo si chu akila do in alai zo si akithan in song chunga Pakistan flag kita jing jong chu India flag in ana hial do ta ven hi chujong le agam local administration ho to ki thu in Hyderabad kopia Pakistan gam aki het na thei ding zo si jong som kan ading in ana sumang phonu na hi rangers ho le police gari ho jong chu airport achun lai ima ki wa alawin anaki nga on icho zo si chu thakhat phura su hi ji chun aban chi pithil hung chu ding ham ti koiman an hepu bin hi zanlam in PIA huikong 544 chu Hyderabad airport in ahong ki ngatan airport authorities ho chun hijackers hola a khachu pilot cockpit in awmin khachu kotpi komin awmin khachu cabin lamin awme ti chu window a konin aga mu theyun a hi nidan ka khatabang chu athip che jeng in ima thu him awm pun a hin la nidan som la khat le aki ahung thinin huikong kot chu ahung ki hong tan ground engineering Syed Chadari chu ahin sol da on ama chu ne ding le don ding tui gala ding le a special message u khat thut dinga hin sol hi echi ground engineering pa chu ki chapumin airport authority ho komlang ahin zonin hijackers ho thu thot chu police ho komin ahung sei pi tan hi alangkhana hijackers ho chun India a Burj airport a kinga dana agial ji uchun India a Pakistan High Commission ho to ki mai tu a ki holding ti in demand ahin bol tawen chule amahon a demand thu pi pen cha hi le hichi Balochistan a nuclear test chu su hiding ti hi police ho chu thu apiwin Islamabad a konin Pakistan army sunga commando unit ho ahong ve ti thu cha sei pion amo ho ahong thun masang sia cho hijackers ho chu imalo lawa anakoi duty hi hiji chun police ho jong chun hijackers ho thu in ananung phonun India mi ho danin an omjingun hi senior superintendent of police Akhtar Gaur Chani chu Manoj Kumar Hidane nakisen ASP Usman Anwar chu Ramchandra akitin Deputy Commissioner Sohel Sa Kitipa chu Gopi Chan ti in amin akisa thuun heti chun alung sungwa hong do pen min chu akisaon civil von akibonun huikong lam chu anai lut ta wen hi heti chun hijackers ho le passenger ho chu ne ding an ima apivin friendly manner ta in akimu pi wen hi SSP Akhtar Gaur chun hijackers ho pau chu heji chun aki ho naw ho chu EPIJEH hamti kichi ta in he thein hizong le ahin gin mo na thei divin aum pun hi heti police officer ho chun hijackers ho tu chun nidan izan ham khat ka sung phat amang khomun ichan hamin ahin kita chan sauna hi Pakistan High Commissioner ho jong New Delhi akun ahung jing layo ahin hiji achu ahung thun nadi wa phat neu khat hala azem ding hi ti in hijackers ho chu asei piun ahin la ata awang chu Pakistan Army commando ho jo ananga hi SSP pa chun asein khowa na ding nidan ka ni bo awatan ahin la commando ho chu ahung thlung hi lai win iti le hung thlung ding hiwam tin kadong dong jing tan nidan ngalam hita a tu chan ipi a bolo ham awal be se ta ati na hi china chung chuna chu muslim hon achi pi ngaya jingkal ataw na man pha no hung thling pai ke dinga hi ta je chun am ho jong alung nom thei ta povin chutia hijackers hon ata san naw ahung san lai ta chun police officer te ni le deputy commissioner pa chun ama ho chama iham khat loading ahin ngai tu tawen heti chun aki ho tu win tha khanin athumu chun hijackers ho chu abo khum jingun amei thelle aman cha ho chu ala pi tawen hi ahile hunungin hi cha hijackers ho chun ata sa chung wa imacha bom jong ana nei lewu ahi chu ahin mudo ki tawen hi cha hijackers mi thum ho amin ta chu sa sawar balok sabir balok le sabir rin ahi win hizong le huikong sunga chu min chumbe Jamal Hussain Anwar Hussain le Gulam Hussain mina anaki sei hi ichi thil su chunga hin aki sukha koima ompun passenger ho jong damle bin in Karachi lamin ichi huikong ma achun anung sol ta wen hi achaina agom lama saiding le he theiding a cho Pakistan airport a hi India flag kita ta jing a hi puin hichi hijack chung changa chu hijackers ho hlep na dinga drama ana bolwa ana ta do zo hi yoni video ding in hi chan che in na bonun stay safe and stay blessed.